Sanibonani babukela emakhaya. Lo nivuselako ngidokotela wenu lenimatiko lenimthandzako lenimlandzelelako futhi lo nisidako. Titfolakala enombolweni lethi 76183035 noma 76814768 noma 79819605. Dokotela Cembe Lescalaba ke loduma kakhulu eSwatini phinde futhi adume ukuthi ungumhlabeleli wamaskandi. Ngitothula nasi simimetelo. Ngendlela yekubakhashane kwami lapho ngikhona khona. Sengibone kungqono ukuthi laba labathenga timbita la ekhaya kumbe banenkinga yokungatholi bantfwana kumbe banetinkinga nje ukuthi bafuna imivusankunzi bede ma feelings banetintifo leti ngalapheki yabo zifo sosana labo zifo zonke nako konke nje imbita ngayingitaka noma imbita likhona ekhaya eqala yalo ngatholi umntwana lo mduna lo wesifazane noma abantwana abathola bayafa unemfelwa noma unenkinga ekugula nje sifo selicansi la singasalapheki noma unenkinga ukuthi induda kade ivuke noma ude inghanuko akwendeka akhanuke noma kwendeka andelicansi angacetse noma unenkinga sifo zonke nje inkinga yengadi nani nema answers siyakwazi ukulapha la ekhaya futhi siyakwazi nokulapha nasifo nasi labathi asma sebayashaya. Ngesibabukele so le timbita ethi sekelani sozatela tona khona office lengitholele lapha New Village ukuthi noma be uphi udawuvele uqoze New Village ungishayele uqoze New Village uthathe imbita letinye lithi khona ke tiyakhiwa tikhona napho uthi unenkinga nje mhlambe ukhulela wathi ukhulela kanjani sakhona ukubona ukuthi senda kanjani lapho noma ke mhlambe umuntu wakho because nakhona utaba khona umuntu awende consultation so please contact the number leti ukwathi ukuthi uhambe uthole imbita takho tonke letifanele ticonzane nawe uphile asiyakheni imizi yabobaba bethu bogogo siyabonga. Please share this video ukuze bonke abantu bayibone basetakala.